Sebelum matay wiya kupur og try mamasani floor amendment riyasak payo lebenya riyasak payo. Kami Senator Latora. Alang kamu speaker ay tungal sakar sa pal wow ang kakpatpato bang kurakan speaker membertawang yata kumagot motion floor amendment number riyasak payo lebenya riyasak payo na baybayan riyasak payo ang kakapantalang next session. Macam saya mau kemagut memia floor amendment riyasak payo lebenya riyasak payo an kapantala ong lakap o chansal me resolution riyasak payo lebenya riyasak payo an bil kapantala ong lakap nito na yaleti kemagut memia karos mautung kemaguto masani Pwuhng masani show kemagut paita rok trail kapantalar Masan pen floor amendment o resolution ranwat ong lakap kalangan miyate resolution pan unfinished business masote pampo na sa floor leader kalangan speaker nuwaw man kajon pag challenge chorokti o apali ng basic payo may appeal calendar machansal magtay choroktier o pampo na sa chief clerk. Legislature Bill number Isaktuala and Isaktayo Legislature Draft 1 a bill for an act amending sale on number 10L-139-23 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 and for other purposes only Korea kim saklang watawat Kalangan Chief Clerk kasansal mo kamamatan ko sa network report long sa committee mo ni karate pampo na sa Chairman Carl. Kalangan my speaker mo pan Pwuhng patroin kak kasabali sa karan wapan kupurakan koros. Mo nagiralkan mabil patang ketail mot kasambal wad bonus ayer kasamo won kirai patang session in mesang ranwat. Wow karakarak dan kamakit momot kasambal wad dan kak kadiyang nan uya kupuran kamotang ko senad ng basic tuwa lebenyal riyasak payo LT1. Riyaman Chan salang mau kamaguto koros mautung kamaguto masani Pwuhng masani show kamagut paita biya masan be kami Chairman Carl. Kalangan my speaker po kaya sumaw niya kalap kamotang ko senad ng basic tuwa lebenyal riyasak payo patulong nuya pentatok magan patosang kampan eksekutif o patulong ang mumot kasamualwad pay request bagi mumot kasamualwad dan kakukitala sa matay paditin morning para yagrisak payo pali mapali opisin sa kampan moni paano opisin director kapulban computer magnapapali sa matay moni kan matuwa de payday yo puy kan magnuya walang palikan maging sabi siyang government paliriyaw wan moni wan patuwa po na pali semenin moni melel palian tax makawkaway kamban moni nantotok kasampalwad o kasilu wan moni wan patuwa wan kak kapagata puko kasampaliw may panapali kaway pen tuwan tatangkan o tatoktekan magnapali training o kasikul kayan and kirail may pulubulin Pohnpei kan magnrabraben tatok terabraben kayan te kasikul ano mo i kamatan ko sa nalmet my speaker Kalangan Senator Carl kami Senator Movip Speaker imen patawan jame niyo at tungol floor amendment niyo kan patulong dagan patong pulubotari mo kailan kukupura maban Kalangan Senator Movip Vice Speaker Men bagaimana kak komal tip sinan show speaker pun patok tama tip show ko yes status po na siya kamagutang mag-pray po na siya Senator Edward kami Senator Edward. Kalangan speaker point of privilege speaker mo na ibang pacha I mean pag-iay chingol sa karan wow okay po niya kakpacheng sabol mo kung pachiktar ay chingol wow bang kupromo Mr. Speaker bang vice
floor, honorable members kan yang agi staff, o karos mi yang pachang yung kupuranit. Speaker kung kuching kupuray, po yung kabese oling kolonya men yang pachang yung kupuranit. Po yung pag-mall watch and kak kono sa all manat ki sa minsan hepelo yung pag-mall watch and kak kiyang kapulo kong kalangan. Kalangan Senator Edward, pwede yung mulihan try tiyo po na si Mr. Apple. Kalangan din ko po, Mr. Apple. Pwede yung kakiyang patrangkit na luyo ko po na ano. Masalar po the privilege ang may kupura Vice Speaker. Yatuan mga trial, motion, magat kilongan kapantela, patawato alaltan, kamutan ko sa network, pag trialan kakan tau lamawan. Kamelala me miye, pilmurin met, o pilmiye, iratoror kay me, kunayangan siyansal. Ante kapantela sa matay tatok, trial kat kilong motion, ang kapantela, masinipin kamutan ko sa network, panawi sa bulmabay, floraman. Speaker, iya sila bin floor amendment patoyer ma mainini sinme kiska mainini limawa pe panen mo Kalangan iban trial pan katla mo trial o iban po na sa mga vice the floor leader o nito mo ka-wait trial katla mo trial mo istra na nag-trial and komal o floor amendment may sansala sang vice ya staff karan inimata o pass pa siyang ayaw motionan floor kung nito lang pagtalan kapantela watawat and kamutan ko sa network ni mun calendar o try katila apali pilkaryaw teiratoro kami Kalangan Speaker, ito siguro wow sapal, siyang ni wawa pa na magtiyal sa pulman kaya man, gata ka magito pa ki pulpen LP nampe sektuaw laban yan risak payo LT1 ang kapandalawang imun kalantaran ranwad. Kamagut mamiya sang ni wawa pa na magtry sa pulman ki karos mautung kamaguto masani ay Pwuhng masani so kamagut poita rok trial kapantalar watawat o alaltan kamumutan ko sa na isak tuwaw laban yan risak payo LT1 ong imun kalantaran ranwad. Kamu floor leader. Kalangan Speaker, iman nuwaw o pagkik chailan katlaw masani LP nampe sak limaw laban yan risak payo. Saan siya lang mga kamagut mamiya o ibang po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number Isak Nala and Isak Payo, Legislature Draft 1 na Bill for an Act, amending Section 3-9A of State Law number 10L.139.23, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 and for other purposes, only watawat gayo. Saan siya lang mga kamaguto at kawait mamiya karataban po na sa Chairman and Finance. Oong kamagut pen masin pen kamumutan ko sa net. Kailangan may speaker, pagi aso mo may ibang baliw itong alalagi. Men pagi nawaw karakara magteka kamal na binaso. Pagi magteka kamal, minutriyaw. Na, dahil komal, territorial. Sa Chairman and Moni, Senator Carl. Kailangan may speaker po aso mo may ibang baliw itong alalagi. Ikasabali sa karan wow. Wow karakarak. Men kamakit umod ka sa balwad.
Telengga ku Yogyakarta ang wadawat kayu kau matang ko senet nambe isak limau leban yal isak payu LT1. Agreement. Macam salamau ko magut memia koros mautung ko maguto masani ay uo masani show kwego ko maguto poitar mia masana be komu chairman card. Langan my speaker itungal wa sa balban kubrakan koros ni oralap sabon mo kamadin Moni kapeng ti momor kasamal wada utung ata report number reyesak lebanya reyesak payum itan kamutang ko senetwat bagi moni kan makamanamantang opsi attorney general dan ire matan ki tatok cekan tatok toro cekan engkak nene pesang pan anan Riau meretungalan di ananin kaitan Pwuhng chief prosecutor o ananin Sailok kurangkak padang meeting kesampalakanan office word o kayan te training kan office word kasik meban me nantian monument ani aralapi kau matang ko senad met kaitan monikap moni makamanamantar o pagpag memia telenggak reprogram pan kakapalianan kesampal bukat pada my speaker nintuan kawit mamian report tuan mangan kosenet and sansal section me ugatagla sairata o pada yang mo and bil sansal tiyan mon tatok kumagatwat patopa ye tiyan mon tatok o ye gatresak payo ay met my speaker kalangan bagi tungalan kaya semua Kalangan Chairman Carl, miyata masa na pagkamatang ko sa net, kamuy Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, wala ko tutong piluat. Men barawan, mayawat may iban kakchang ralikiyaw. Ang practice magdahil sa walman isang using gabana. May barawan matamatawa. Kailabtang kamanala. Eu kamata bilnan section note abileu Pahrek bilnan section note rimen baron ma ban kak uponeng yan suma committee aleti sawan Pahrek pugata magdaiga consolidate wegi dia meagot gotail masakalara testament sangasang Saya lapten pil komal tu buat di floor amendment gay na winin. Jika kami lam atay bang pil taas proceeding round Pahrek pilwat abil lagap agay ban padolong. Mo itual mataw ma dahil kinangasang opsing gabna sa on Pahrek pilbugat. Ay may padolong matamataw magtayag Kaya consolidate on a new filter. Kaya karir siyang floor amendment load magdaigan sa bulman giyon sa matay session. I-amendment pa doon, Speaker, kalangan. Kalangan, masular sa Senator Perez, miyata masa na pagkamatang ko sa net. Motion in closed debate, Speaker. Agreement. Masular ay ban po na sa kamagot sa floor leader talang ritong masa na pagkamatang ko sa net isak limau leban niya isak payu LT1. Koros mautong kamaguto masa niya Pwuhng masa ni show kamagot po ita talang ritong tiyan masa na pagkamatang ko sa net. Koros mautong kamatang ko sa net isak limau leban niya isak payu LT1 ni watawat kayu masa ni Pwuhng masa ni show kamagat paitar ok tay sabulman kitar kamutan ko sa netwat ni watawat kayo. Lord Leader. Speaker, itungal sekarang wako sa pal pan promo yo honorable members korusia kamkupura imen patuan wiyata kamaguto pagik child choro kiti o apali ng pesa kuno bigay miscellaneous. Asan salamau kamaguto dahil torok tiyan po ng basic kuno yay retoror dahil kat po ni retoror kamuy Senator Likanan. Kalangan kami, Mr. Speaker. Irariyaw men
pokataran ito peki momot kasampaluat yung kogupurang apmoe ito ka sakaratan wapan kuprumi vice floor honorable members o yang akiran na pateng kahit may saranwat. Mr. Speaker, irakaya Mr. Speaker, mele meta pitata satellite in internet service magta kamanala na week tayo. Sansal magta kamanatar 20,000 on other island internet service. O binan reporto sansal me niye wiye pen kosontinan Leland Balian FSM on World Bank funding. Ime kareta ime nansyo mausit. Peki pe information buko sa sansal on tay. Ime peki ansyo mausit supplementary committee and PWBC. Melele ne ugyong rail ko Balian Department of TCNI FSM. O kawait kitong molwet ya status in World Bank project ya kusontikan memiye and kakawait kitain ikasampal kipe communication and we are sector kasampal on Gailtan Way melen sansan kitain ni connectivity and Pohnpei state niya on sekekan imen William right team is seeking to connect on internet o we are kamakipigyaw peki karyaman. Chancellor mo kamagutsang Senator Licanet harus maujung kamaguto macam ni ay Pwuhng macam ni so ia macam ni macam nak kamu Senator Carl Kailangan main speaker pagi ang so mau ikabang kawaitin Senator Licanet I mean pada wanta kawait ni aso magtaiban pada wan information kasampalu tatangkan tamag taiban apaliki taiban ko kitala ko senento puen sansal imon I tataka mamoni ban apali te muimen pada wanta tamag taiban anane ki information wo maban ko kitala kupuratai long ko senet magtai kamanala kaya naman kasampal yung mo Senator Licanet yatuan information magdahil ban ale ter songo-songon rob tamag dahil ban tatong kiyang kalangan Chairman of Finance kami lele mautahan ko nung way and mangi ya ko suntiyan supplementary government on service on way information may dahil na weweki pe dahil aramaskan ng kapit weweki kaiten sa kosong en kita la tame kosong pin FSM kosonet kan kalangan Senator Licanet kamu Senator Carl kalangan may speaker I tungal wasa pa kalangan ng Senator Licanet may kasampal ki kawai ito pwede sangan tatawag matuwa mo anuya puko nagsagati dan kakrabagi to kawai to kaya kamanata ito kaya mila kaya pada wang kita yang nan irarium kaya may bambil puko kaya raparabagi information kay pan kawai tatawagin kabina likin ko sunod magtay kamanata ko sunod yu ranwot kaya pan rabagi information FSM may pitiyo pinanan pungan FSM o World Bank ong apulpen internet ito wasa kupuratail tesa matail weweleliamet miye program in World Bank yu panew kiyang national government ong kamolan internet ong tagakan ari mo ikasambal ki puko magtail sabon man tail ramas anin tuan ko sunod magtail kamanatar sangan information word yabang kawid kitail amoin apan mau kapinam kawid to mamia kupura ong kamalan ko senat Pohnpei yan mata-mata mamia ong kamalan internet mesansan nan open na mamianan pungan World Bank
o FSM. Kung episode yang charki World Bank ay bang kasaneti. Japan mumon at dahil pan kamawi ala sabi sin internet. And we as awal matay kasandi. Mamaya sa wasin likiyaran payan kasandi magdahil kasaneti. Kaitan kadahilan rapaki kawait me kedai sudah yang capiyata kedai sudah yang kawait ada sudah pun saya akan kedai dari yang kawait ada robot wo penirail kawait ada Pwuhng gila ramut tepan rabaga robot wo and kawait tepan kagade kasaneti momen kesempal wo tepan apali kamalan sabisin internet ang men Pohnpei chorus patyang tagaligikan. Ito wasa may tungalan ki reservation. Apoy kapung ki kawitin Senator Likanan. Kalangan. Salamat. Senator Simon. Kalangan Speaker. Kamkupura, Senator Simon, Senator Movic. Senator Movic. Kalangan Speaker. Mulai dari yang pertama, ay tungol sekarang kay baniyo wawan tatang tanah ciyang ermoy, maungun kamu Speaker, Vice Floor, Honorable Senator kan Korusia. O iralkan mepatatong trail ng kalaruran mo. Speaker, ipiliang an ke concern me dekanet patawan daw. Wagi trail patawan ta, kayo trail patawan ta mountain morning yo. Kecil pacuan kami inang naramas mokan. Atano moni bantu tokong. Pues otro detailin moni. So otro may kot justification mo kecil pacuan din ito tokong moni. Koryaw tamil kanet kasalita me World Bank biya yer tokong ko ito tokot pacuto sanger sombar kay sa malaro. Kukuturo lelmet niya sangan momen kasantin totok yung mepit internet cables yang aki satellites me moni buko miyoyor na national government ari ipilyang anki concern pueki ikamelele me tame Senator Carl Casaleta ikarapan korkorong akong kasompan pagtay kinaleti titailin tame totok mo ban Casaleta o totok mo ban Kamau yung totok mo ban yang katrail o titailin tame mo no ban totokong tuwan may wewe ke katrail kamanata 20,000 yung totokong satellite in outer island up yung system mo ban cost about $1,000 arya luwan mo ni buko abanu totok lang ta katrail nanak katrailan kawait ki kopnape tamar ban tong yung muni kay tin katrailan kamanata muni arap kawait totog katrail tamar ban tong yung muni Ari rami ka sang malkian mo kan boy kamel dan makawait ka na kan kosang mas executive niya ban payan tango kan me kosantin tatong kan menyoya. Ari ay may menyang tatong lekanet boy men iko sampal ki tame lekanet kasalita. Kalangan Speaker. Kalangan Senator Movic, Machilar, Tamawal Senator Movic, Kamu Senator Simon. Kalangan Speaker ay tunggal wow kapatapat. Organ comment. Floor, Vice Floor, Honorable Member Koros, Pilman, lagi walang pituriyaman mo, patpatan ng kalari. Speaker, ikasampal kita ulo la irayang magtrail mamasa ni asokset. Masan bot, at sabatrail masa ni masagat pilkasalita uwan, Pohnpei State apan. Wana trail pan and address internet on outer islands. Ang essential me ang sawat internet outer islands koros miya. Puin sa wasa school, Rosan Mau, Miyayer. Talarian nen Legislature Kadkadaur rio nen kapingki. Puil kasalita kupuron le puil Pohnpei State at el Pwuhng utong tatok kasampal tuamat. Ilamalam iram ko sampal magtaypan pilanan World Bank sa wasag ng Kitail po. Nam katokapan internet ang kaktatok taken panawe o palba essential menu puro kap nga maragi out of range.
Masabuko satellite dish ko sudah kakale di PM karata Australia minam planning tatag mamiyamet. Tama essential miyaya connection mokil pinglap sa wabig pil miyaya. School lagi semau imoni kapal pergi infrastructure sudah mau. Dispensary kan puntagen sampai kan utan olar anana opolta. Ria ilamalam tama ketay kunang patyang lalu ketay lang tak utung ada tama essential. Sa likanet up Manila information ng World Bank yatuan at bank akal dadagak sosay kitay po PM ang kaklelang sa Pwuhng awan nukuro o kap nga marangi po mayipin ruk na karani sa Pwuhng karani kap ngarangi sang Pohnpei amang kitay katugor on rail connection ng kakniya up ang sawot ang kaksensal na ime problem me suto yang ki kamakit na miyamet sa nukuro ka mangarangit pwede irapat pa ito lekin range and internet kakle long line ay may mga kapataya ka inanunudrong kamakit na miya ikamelele me anane tawlul and miyayer nukuro ka mangarang internet lang speaker Senator Simon Mauer ay ban po ng Senator Edward Langan speaker Pacuan kaysa balay cungal cakaran mo kapag kihirakan pacuan sansal sang meron mapit satellite internet may nasansal lang saun mo chay staff detail kan mapit amount which is sansal ng reports saun mo chay staff kan pacuan ko na patayar detail mapit amount mapit satellite internet ang taga iba chawang kamera lang satellite internet pagtatok kapag nga marangi nintuan senador likan na ta kasaleta ranchiyo imanuchung ira mapit satellite internet sang senador likan na ito Mr. Speaker mang kaptalong ang motion challenge tuching timasan pa ni road Cagara kupurkan ang karyaman kalangan Karyaman. Yan siya lang mo kamagot mamiya masular ay ban po na siya kamagot mamiya trailer retringiti maasa na banira masansala sang Senator Licanet o pagpako na sa ang committee in PWTC karos mautung kamagoto maasa ni Pwuhng maasa ni Show kamagot paitar o kangang and patroyang committee in PWTC ren Rob karang TCNI o Rob ira macam sang Senator Licanet o report ketong nan session yang sumatang. Kami Speaker. kami Well, Mr. Speaker, dan rotoror ay sinmega ini member one sa kita eu me sekarang enggak tua dan model apa yang kecambang amoy tol sekarang wow sapal dan legislature case kecil kamanala lease renewal and lease on telecommunication o nan kusan na to dahil paruana yang enggak niya Commission yung van kita sa option ka pa na. Kurangak, we negotiate po inan wasakan may telecommunication da tongki. Dan kami report essential may iyo karaban kami diyo ako kota kurangak negotiate yung telecom school kan koros nan Pohnpei yung masligi kan agak yung internet access free. Ibaruan melel ranwat seg megot me ibaruan aledi. Sang ni karapeo Mr. Speaker men baruan weta kamagin. Pergi wayar kusanat o ebit sap. Kami din sap kagak o chain kon kag trek. Yairan kusanat to implementation kusanat to mamiyer commission kokota o negotiation we have boy ki parwan rong me telecom or regional lawyer kan proprietor port and public land
ong lease cup. Eri ibaron me tadagot ma imi panuya ya situ Pwuhng tuan samurai pusanat mutai kamanala. Ibaron pag kariyaman. Chancellor mo ko mga Chancellor Pahrek, karos mo utung ko mga to masa ni ay o masa ni show miya masa ni pe masote pag ana-assign ng committee chair ko sharp karos mo utung ko mga to masa ni ay o masa ni show kamagat paitar o imen ko mga committee chair ko land and report ko to momotwat dira ka sambalwat ancho karwaro kami your leader Kalangan Speaker, monay pa niyang sakaratanan irachoro kasabali jungal sikaran wow. Jungal irachoro Speaker kung kupuray mampasawan report ko silak yung wala pan Legislature yang patsang yung kupuryo meeting yung may pata. Ramon report was ang kupurapuin kak Sam ni oralap association in pata may association may out kita national or state tourism office operators kan patsang Israel private sector kan office what patsan anuin kuam bukan office what macalap ong pelian tourism repaki puawo cela pa yang member in pata may sujuban pa join sa bola sa child membership chapter sang nan 9 legislature later onward Speaker imen kaping pan promo pagi ititan member in pata miyangagi Vice Speaker Honorable Michael Chairman and R&D Chairman Honorable Senator Edward wong eme pachangra jungal staff ye Mary Emmanuel delegation in Pohnpei me pachang mijung pata nanwen sepan parwat ikit pugat me pachang contoh tok remen misang option tourism me Carlin Isaac or Yoni Cantero sang private sector in Pohnpei ye Mr. Marlon Yamanguchi delegation wat pachota sangar Pohnpei ni Mas Isaac Silu Isaac Keu petiangar kuam Pacotu Pwuhng leu, oblewar pacota sang kuam masih sekriau ongway sipan. Speaker, pwagya chungalan ki anso. Mon meeting je pan chepta. Asesong rob songon opportunity cekan misakak en pacuan sang nan wing sipan. Ria si pacuan payamau niat Lukang chungalan sojukiyu o pachang amenol kasambal may Captain Michael W. Rachel Captain Manager ya retire Captain nan US Navy o kanyang pachuanta training nan MTech the Northern Mariana Technical Institute nanay panawat Captain Manager Lukay Gujar Senkak Pahrek School Watch may MTech Mantan Rano na masi silu si Pahrek School Watch o Pwuhng CEO yay Miss Judina Hataw nan eupana masya chungalan ki CEO Judina kapesian yoralab school in MTech Speaker tami pacuan kesampal ke bagi sansal me trade institution yung match o certificate kan meron pacuan da a US standard met me wewe ke me certificate wat kak totok na sampa ong pelian totok mai pacuan ki nan eupanawat CEO Judina pacuan ra jungal inang and menpause program mo ong Pohnpei Arianan well bena message ngalon ki ran ka communicatong leadership in Pohnpei o register inangan pugawat jail payama bug jail song revive patch ikamelem isang program ka pajoto putlong nan program patch
o yang sewasa Israel sama jail sering school kan. Bali sewujukan masih seksilu sepanjang tour yu merekatan ke 360 island tour. Sepanjang Pahrek wasa kesempalkan nan win sepan o pilpajuan say patokan mepit sap kesempalwit. Nirano aja pali sewujud MDA te Marianas Visitor Authority host welcoming tinaryo. O sibil chungalan niya sumawan chuwang lapalabakan ng sepan miyangaki mayor kapina o Israel Senate kan. Pasyang Israel memberin pata may pasyang pataan sepan. Meeting laban pata Egyptan masisik tayo ng Conference and Crown Plaza Hotel. Sagratan Kasam yay Honorable Governor Arnold ay Palacio me uya. Umurin Kasam asam pasyang ng presentation kan sang ni Ewew State Island kan me pasyang meeting pata. Israel the way kan me pasyang meeting pata nan win sepan yay mayangaki win ruk. Wen Sinamay, wen Kuam, wen Marshall, Palau, Pohnpei, Oyap. Pasyang Israel kan mapasusang pilihan private sector. Nan presentation kan ewe kasale activity kan me uyuya me poitar me sosopay me pit pilihan tourism nan Israel chungalwe. Palimurun sa waso sa pasuwan presentation in financial report and pata mayangaki fiscal update o 2023 annual report. May pilpasyang presentation ng murun sa wasi guest speaker and pata sang may senior program officer Mr. Aidayoki Sisawa met Uya Foundation yu me atangi Asakawa Peace Foundation what can a regional pali billion kawit sawasong billion tourism. Mas isaglamaw yakim saklan programen pata o palmesang pata pasyang pilew tour merekatan ke 500 sale woni palisojuk Association of the Surf Club Restaurant Israel may host farewell dinner. Kung kupraya bengkak programa pali sojugan niya isak payo. Bagi sibil payamaw juwong amenol kasambal. May Mr. Lee Cabrera. Mr. Lee Cabrera may uya General Manager and Sepan Steveter Company Incorporation. Ubilian suwaja i-all minute mo ya President and Autoscom, the Association of Terminal Operators and Stevedoring and Shipping Company of Micronesia. Ipaluwad na papali palian shipping ng Micronesia. Kasambal speaker po yagi at iwang all minute. Isang niya kusahil wen Pohnpei kusahil kin Ew kapal yay painan tupsokan. O painan tupsokan ay susupat usang ni painaray. Lapwa pailot lapwa ki shipping magsayang access yang. Nan we ba na message ngalan ki niya kawait na all minute we pan shipping me pan kak alayang painan ko kan lilotor rachal ekspres sugla. Eri all minute pil kasaleta jungal interest and pilewang legislature pag challenge kak upan na hotsya kuya pagan at bangkak mukawang win Pohnpei. Ni Mas Asia Kunaw delegation wat pasuta sangar win Saipan ong win Kuam siya pasugi nan win Kuam ran Riau o assignment me pasuyan kit sengkak pil Cek Israel company sto sakan saya lenggak rob sangon warta mepangkak mau melil sama cai lobis kabajayang ambulans yu
me sibil unabataran presenteng walwas melel pelien held me anana pemia ani yoralap se protong wen Pohnpei ni mas isukwalu bepol o melele imen kaim sakala uya jungal kapeng ong senator Edward kwegi ngang tatak me uya ime pajuan arrange sabul meta jungal meeting kan nan wen seipan o wen kwa meeting buat peitar wibilmen tolaw beliau Pwuhng jungal kapeng melela jungal kapeng ong kami kwegi at kakulian legislature o sa kam legislature member ng legislature anana jinan patam kasantin meeting ng pata akan paksilu nan pareo o ikayun meeting may sapajang nan wen sipan karyawan meeting nan lukupan parwats abanuya virtual o kayong seklan meeting abanuyaw nan wen kuam nan sombungan cisempe imen sakar meeting ko pwede aiso Vice Speaker Miguel sugak yang pacang nan sila wud kayong seklan kapeng Ulianti siayo Pwuhng kapeng senator net belel sama jail pwede kasam may uyayang siyay o sapul may warak may yang peiturano kalangan ng kami Senator Ned Speaker Honorable Member RR Jungal Secretary Speaker. Kailangan ko promo floor later Abram pwede oral report may sansala siyang kami nito ng bulian tier kami o Senator Edward o kumailkan may yang patensay nan wan seipan may pitatapat kailangan ng kuprama Via Jay Matoro, kami Senator Licanet. Kalangan Mr. Speaker, kasbali ito nga sa karatan, wow. Iroy may imen bill po kata o kasampal ki kamelele me bill kasampal ng legislature we. Met Mr. Speaker, bidata transshipment and mom. Begin we retired. Kanu ete sansal me sila activity yo sila we liman soke. Serapatuan tame kareta. Abi men kasampal gitu we akisen sawa song supplementary tax base o bil sewa business kamen Pohnpei. O bilan sewote provide employment opportunity o mele supplementary serikan. Kanu ete sansal me So kami seksangel Pohnpei muglawa sakis ime karanta Mr. Speaker imen pekita imen kamelele me supplementary policy and supplementary policy me pitata transshipment the song taken port fee song kan buena kak kareta song bokit kan awiyaw sansal me encourage fee piloting song taken the kamelele me we are discourage on business and transshipment me karetan se mau giset men pekita ni wow mai so konong pekita ni wow supplementary committee and R&D and kak drop of train melen karaten transshipment asala we are retired o tame takak we can provide friendly business environment on mele panian fisheries. Dahil po kata tourism, fisheries, naban we are backbone and supplementary economy. Agdai sudah cek yang memenadai bangkak apalisong project kasampat dua fisheries. Negara time we ada motion here, committee and R&P, supplementary committee and R&P and check eukiyong agent. Mele panian fisheries, shipping agent panian fisheries, and o tiara tam dame kareta o bil kawito momot kasampaluet ya songen kawita mengodong jalen kak apaniata ben kak kamau yala
established and Tanian transshipment and MAM and Kak CWC supplementary economy and Pohnpei. We are Kamagitiamen. Kariaman. Chancel makamagit yu miya chancel senator likana to miya kariyaman pa koros mo udrung kamagito masani ay Pwuhng masani so kamagit paita miya masani pe kamu senator at ward. Kailangan, Mr. Speaker, pacuan ke sa balay tungkol sa karan wow. Muna ibang pacay mang kapungang melit sa naturaliganet po ki ira kasambal me masanita ta pacuan ta. Mr. Speaker, man kasalayan katse pangkupromo yo mall watch me mi assignment you. Nincha bin uya kupurin mall watch. Sansal me mall watch kupurayang warranty and check reme. Sansal naturaliganet. O assignment watch, we are kamukit nan committee. Bilisay rata, irakan me Senator Liganet, Chiwo ki puan miye, tayo pulpen miye. Ay imi men cakar kita muon, pambambleo kapukoyang, mel committee na RNT, jangan momon pukaw che. Hari men cakar kiyang pangkupromo yung mall watch me committee na RNT, kaciyang naniran, mel mepit. Ira takapunot me sang Senator Liganet. Kailangan, Speaker. Ito masana pe kamu senator likanet chancel me miya assignment betok irawo committee uya Kadkadaur. Dari ma pwede miya amoin ako na Speaker. kailan mo ito ang committee ang kakaim sa kalatato. Speaker, Hey, kamu kalangan ng kumya, Mr. Chief, kalangan ng chairman na RNT. So department mamia assignment niyo committee yan. Mamia assignment ng kita kak report to. Ang samat ang perjalanan kak wewe kita may uyaw. Kalangan Senator Liganet nituan kawait mamia ibang kong chairman and R&D committee and R&D and report kita assignment you me to kay kumayer o ang kakang report to po na pali ira masan salasang Senator Liganet. Mo'y sila ko na yung talent masa ni Rawo. Child, niya tayo retoro. Speaker. Kamu Senator Carl. Kailangan may speaker bagi ang sumaw ang iretoro. Imensyongan ki ang sumawat melel siyang ki sakaratan wa sa palpan kupromo yo pan kupurakan kores. Imenwaw karagarak kamagid ninduan sa matay rule ninduan na ugadaglan ng TN Legislature what rule 10L makawait we have been withdrawal and bill the resolution many withdraw and pay yan article 8 and sa matay pasan ng kusanad o utut pon kawait pukat pagkinuwaw karagarak withdrawal and legislative resolution ng basic 10 laban niya resak payo kagkariyaman. Salamat kamagit mamiya dahil withdraw resolution number basic 10 takamatan resolution number basic 10 laban niya resak payo. Karos mo udung kamagito masani Yay. Pwuhng masani so kamagit paitar. Miada Iratorol kami Senator Edward. Kailangan promo, Mr. Speaker. Pacuan ke sa balay tungkol sa karan wow. Ipacuan men motion na Mr. Speaker kung kupuriya po yung mensahe na melel State Law number 6L-16 116-08 Public Trust Land, Agriculture and Residential Lease Old Conveyance Act of 2007. Sansal mo ko sa network. Sungasungan moiteng, wasakan mo we are residential o wasakan mutual. Manamanunsak o men Pohnpei. Imen pacuan, sagara ko promoy, kumiyan kachikita o committee yan. Alal appropriate committee isap, wagi isap magcheba mamasani. Rangkak kroptong mall watch,
wasagan mo kosandian uya wasan kousan ong aramas o wasagan mo uya kosandian mutual ong men Pohnpei an kakasapa-sapa yang medel raigan me kukusan nan sa pukach o wasa o raigan mo uya mutual nan sa pukach. Mr. Speaker, pacuan segera medel molwach ong karyamen ong rawach, Mr. Speaker. Langan. Nangan Senator Carl, the Senator at Ward, Kamagut Yumamia, Koros Motung, Kamaguto, Masani A, Uo Masani So, Kamagut Poita, Mia Masanabe. Nito 1 Residential Conveyance Act, Makamanamanlan, 2007, Moiteng Presidential Lot Kan, and Gagan Kasabasabo ang Israel kan me release sa buwan residential kan ang Pohnpei. Kasambal yung rawa kami din siya buwan check o rope maurun ko siya na ito apolpe imsaklar te apoltar ni winsak te siya ipatungan me metroto mesaykin traleti siliko manaman and siya pukat o kone ang Thailand siya katawa pali ang rin. Masular ay marutung ito masan pa ni Rawo, Koros Motung Kamagut, masan ni Uo, masan ni Iso, Kamagut Poitar, o panasay na yung committee shop, o iman kang chairman in shop, o committee shop, and ROP, o report to legislature, na Uyakupur, Kosanti, Karyao, and legislature with Surupantasan. Yes. Kamu chairman Pahrek. Salam si Speaker. Deme ki salong ala. Dia withdrawal yung mawiyaw in kapan. Yawasa patot yang ya withdrawal. Ate komal lo trail apaliada ma. Ya trail apaliada withdrawal elor nembe isakuno le belia riasak tayo o epat pado mo trail. Epat pado mo trail wasagis red trail. Mami motion and place ak mai ka kuyata motion and place. Kamu floor leader. Speaker, Iban Chor Paronchacho. Senator mo kamu. Speaker, kamangi isto mo mot malwasa. Kamu yan peploin sa yan sa Koros. Saya komen. Aramas na usiyo to. On the border, Speaker. Kuyan walian yan. Malama. Dahil komal
Pan sabul matail Wuya Kupur. Og tayo kat tepat patupan hiratoror. Floor leader. Kalangan speaker Jungal Secretary Wow Sapal Pan Promuyo Honorable Senator Kan Korus Speaker Nuwaw Imen Bazon Pagitak Chalangak Kombal Tisang Nan Wuya Kupur Sapal Men Lakap Logi Saksi. Chan salamal kamagut memie tayo kombal tisan ang sabul matail Wuya Kupur sa palpa lakap location. Paros mautung kamaguto masani Pwuhng masani show kamagut paitar og tayo ran maliit isangan ang sabul matail Wuya Kupur. Kalangan ng senator ko